بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تماشانا أميرو بحثا إسراف بكن. إسراف چيه؟ أم چقا إسراف دكن؟ زرارة إسراف چيه؟ وأزي حكاية كي جي بيجم سيدة أجوار حكاية كي بيجم حكاية زمان حياة رسول الله وسحب صحابي درباس بيه وزي باشا بعسا إسراف چوايه ودين مي چال قارشي بعسا يبك نها روكي سحب صحابي تين بحث رسول الله عليه الصلاة والسلام دبين يا رسول الله هركج ما السؤال كما هي مش تبي برسن تجاوب مبدي حتى رسول الله برابر يكجد بي يا رسول الله من أحد كريه كوازي نزوج إيدنا يدبن من وعد كريه كوازي بالشفقة رانزم تشكي خواش شبيه خوشه أزي رانزم برو جاب كازي رازم إيدنا يجد من وعد كريه وان روجي عيدي خارج وكدني أزي دواملي بروجي أزي سال دوزدم روجي حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام هر سراج دبي ونيانش دبي أس بيغمبري خدا ما بو الزوجي ما بزواج نابه ودبي أس بشفجي رادزم الشفيتكم سي قسمك يجيك أتي مال بيلك أخرى صحبتكم خبر ددم حنكتكم قسمك جي رادزم قسمك جيجي بري المجاس بزو از رازم عبادت دكم وحتى المجاس بي أتشم جامي لمشتكم ودبي روجيجي از پیغمبری خدا ما از هرو روزی ناگرم اد شما دگرم پیشما دگرم هیچ روز او کنه روزی رمضان دگرم سایره از دایما روزی ناگرم یعنی اون هر سجی آنشه ایجا خدا تعالی قرآن الكريم دا سورة أعراف آيات سيوة كده وعد بجي بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دبي بخن وخن إسراف نكن باش بزن بنكي إسراف دكن خدا جوان حزناك Peki işkan بدن eşek em çıka israf etkin. Naha gelek jme em dibin valla perimetre menake. Maaşı metre menake. Fabrikatör be perim teram nakin. Peki em çitkin teram menakin. Eneku em bejin durmayı normale. Em bejin khani yutuna taksiye yutuna vesaire. Em dolabı vekin haft haşt hep de hep gömlek de dane bana israf. Ne de hep pantol de dane bana israfın. Haft haşt hep kondere hene evye israfe. İsraf. Şif çedbe şeş hep çeşit şif çedbe israfe. Sere şevkel ser seni ne de çeşit تهيئ زيتونة بنيرة حلاوة ريتشالة دمسة ماستة هنقفة وسنغية وسجوقة فلانة فيها إسرافة بفيها بايان بكن tabii ki perimetre مناكم معاش متر مناك يعني هيك إسرافة تكون خدا جوان حزناك يعني نها لقوري هنكي ليكولينا اما لتركيا تاني روژه نزی 20 میلیون نان چچوپه 20 میلیون نان هلا الوان اوتيل بنش ستيرك انا لوكس حدو حسابي تنهك وشقا تقارنو وتشتو فلان ببانت شي اسراف يعني نها اسراف تاني اخوارني نينه Bak te gotini israf tenê xwarin tê bîra me, cil tê bîra me. Zaman israfî jî em pir dikin. Rokê 24 saete em vî zamanê xwe çawa derbas dikin. Em pirê zamanê xwe li telefonê dinêrin tişmiştê beredayê TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e, zemçiye xwezil em tiştê baş jî bînerin. Xwezil em Qur'anê godarî kirin, xwezil em waza godarî kirin. Xwezil em hêkî belgeselê heywanek û aqil tê de heye, belgeselê doğayê em godarî kirin. Ama em
تشتي بردا قدرت كن ياخد ام تلفزيوني وان ديزيك واحلاق ما خرات كان ملي قدرت كن مثلا يعني اسراف فيها مثلا ودا ايك اسراف تكجون حزناك يعني اسراف إلو ملك 6 مليار ام بيجن مثلا معاش السنه دچه 40 ملياري تلفون دكره في ماركه تلفون از ماركه وانا بيجن نه برکلام في ماركه دكره كروج بو پیغمبر ديانشي دمه شون داوي تلفون دفروش هتشا يكادن دكره هناك انساننا صالح بلكي ضيع بتلفون دكرن افنن فلان تلفون دركتي بحقاسي بحفتيه بحشتيه بسديه بسدي بستيه بريمنتن تب تكنولوژی را نکاری سری درخی یا نشی یاخود ملك تاكسياوي ام بيجن تاكسيكا بدسد حزاري بس ويه دسد مليار ام بيجن بس ويه دچه دين دكه فايز دكه فايز دكه خدا دبيك فايز بك بمنو پیغمبر مر حق دردخه فايز دكه دينه دبي از فلان ماركه عربه بكرم چند سالا دينه وي عربه ناده ويت قدينه تكرا فايز دكه دبي از فلان عربه بكرم يا ايجاب دكه چی ايجاب دكه مساعد يعني ام د پرت شدا فايز دكن ام د پرت شدا ايكو دكن اجوان بجم ام اسراف دكن يعني د ايرو مالسف د سر اولاد خدا جي ام اسراف دكن مثلا يعني ام دبن بر اولاد معره مكتبه معلم دبي خالو ابو سبيه تبكره مكتبه ناي بشين السناي نابرانا مكتبه نيسه دشينا مكتبه سال كي دو سه دنيا كي پرد ده درس خانه فلان ده به اسراف مثلا اشفنده مخرا بجم سبی ویدچه مکتب کی کار دکه زان سبی جی زانه مکتب بوشه با نزانه را بنو دچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله مکتب خوینه بوش امری بو 3 سال نکاره بیرج بشخوله نه نکاره چوله بشخوله نکاره صنایع بشخوله اسراف 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 چه حق ما مصدقين يعني الدعوات هذا بحد بحساب اسراف تكرني مثلا يعني في جلي ايه شربت لخه في جلي ايه نظام تشكلخه في جلي نظام ايه تشوه في نظام جلي لخه فلان داري براوره وان ممكن نظام ايه چنه دهنه کی دعوت اثرون دنیا کی پر داون سرسره اوکا وانه کو ساز دخن وسایره boş 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 israf. Vallahi emi poşman bibin. Hani peşime gotine wan tevd cidane cana ihtiyara digo gotine peşiya jber hadisa girtine jber ayeta sanki girtine mesela dibin ki piye xu ligora lhayfa xu dirêj bike. Eviya manavi mecaziye jî o gerçek jî kava îro lhayfa meriv pir dirêj nîn be meriv piye xwe bû fîja evdû lhayfa bave sera piye meriv jî wê tevera binî. Em serma negirin. Ama kavak em piye xwe dirêj kirin ji lhayfa derbas bibe em bêjin serê me binin lhayfa da be piye me wê derê derva ve piye me serma bigirin em ê serma bigirin. Yaxud em piye xwe bigirin ve serê me derê derva. İcab nake yani. Em li gora perê xwe kavak em hereket bikin vallahi vê perê me têra me bike yani. Kurê xelkê tirê kiriye, kamyonê kiriye, bîçerê kiriye ji min ne lazim e ji mir dert nîne ji mir ez lazimim. Kavak ez bikevim kes nayê ji mir alîkar nabe pir pir were bê derbasî be. Ve here yani. Gelek insana biya vay top avêtine. Çiye bîçer kiriye, bi krêdî neşxuliye, bîçerê bi nîvê zirarê firotiye, deynê wî stîv da maye, psikolojiye wî xerabiye. Hinek insana intihar kirine, intihar ya. Çiye hibba malê dinyayê. Pekî çiqa hibba xweda bi me re heye? Çiqa hezkirina hayatê Resulullah aleyhissalatu vesselam bi me re heye? Me vê malê dinyayê me imanê jî qedand yani. Vallahi imana me zayıf biye veka benkekî rizandî yani. Hema tişkî lê bi qelbê biqede yani. Biqete yani. Çi heqê me heye ya? Xweda Qur'anê Kerim de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tesimu bihablillahi cemi'an. Bi benkê xweda bigirin, benkê xweda saxlam dibe. Em çi dikin? Em bi benkê israf digirin. Em bi benkê qumarê digirin. Em bi benkê faizê digirin. Em bi benkê nizam çi digirin? Me benkê xweda ji bîr kiriye, me xweda ji bîr kiriye
به پیغمبر خداش بیکره ما جنت جهنمش بیکر yani. Kavak em Xweda û pêxemberî û cennet û cehennem û limêj û rojî û însanetê em ji bîr bikin, roja mahşerê vê Xweda ji me ji bîr bike. A roja mahşerê rokî wisa kî ku Xwedayê Teala dibe kî Bismillahirrahmanirrahîm yewme yefîrul mer'u min axî ve ummî ve ebî ve sahîbetî ve benî. Rokî wisa ku kes kesî qebûl nake, dê ewlad qebûl nake dê. Ava gava ku emelê me salih be li wê derê em ê serfiraz derbas bin. Gava îro meriv çarşıda derbas dibe deynê me ji esnafa re tune em serê bilind ku xurm em bereda çema gava deynê filan kes me ê filan kes me em xwar dikin em ê cadê dikiş dikin cadê ama gidî bira min nemîne telefona me lê dixe digere em cewab nadin ya ji bûna Xwedê wê pere bixwaze çikî. Îja em piyê xwe li gora xwe dirêj bikin. Hezreti Resulullah serî da jî goya di dînê İslamê da jî îsraf nabe. Xeyrul umûrî ewsetuha gotiye. Meriv çi be meriv orte be orte. Nabêje daîma li mêj bike. Xweda gotiye royê 5 cara li mêj bikin. Tabî sünnetî wînkene. Xweda gotiye salê mehkê rojî bigire. Ev ya Qur'anê dînî İslamê ye. Xweda gotiye salê carekî heç ferz e. Ne gotiye her sal her hecê. Ji zekata genim û ceş daha yek gotiye bide. Ne gotiye ji daha nîvî bide mesela hani. û vesaire yani. Hereketa mala xwe jî em gora xwe bikin mesela hani. Mêrek weş xwe re xanîkê bikire, perî wî em bêjin kî te re xanîkî normal heye. Tedî wê hinekî wê siqiştirmê ji bikin wê ya mala wî ya pêrek ya xelkê wî birî wî ya filan derê difirin bi diqatê viya kiro perê min tune ji bo Xwedê perê min tune ji bo Resulê kirin perê min tune. Ya kredî bikişîne zêrat deyin ke falan tedî were wê zêrat deyim ke marka dolara deyim ke filan wê zêde bin vî însan wê psîkolojiya xwe re bike. Wê li malê pîreka xwe re bixeyde, wê sebiyê xwe re bixeyde. İcab nake. Xaniyê kirê mesela wê mêrik pênca bigire. Here lo çi xanê te girtiye pênca du ode sê ode. Guro perê min te re viya heye. Perê me te re çe be me wisa bikin yani. İsrafê em nekin yani. Peki em ibadetê Xwedê çima em îsrafê nakin, em zêde nakin. Em royê çend cara selavata didin. Em royê çend cara dibin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Em royê çend cara dibin la ilahe illallah. Em çiqa perê xwe di rêya Xweda da didin. Wallahi kîya dewlet dibe bira bive, em ser Tirkiye bêjin ku em îsrafa ku em dikin herkes me em sedî deh vegerin wê dewleta me zengîn bibe. Herkes me em sedî deh vegerin yani. Îja em piyê xwe li gora xwe dirêj bikin, em îsrafê jî nekin Xwedaş êk îsraf dike ji wan hez nake. Hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de hûn temam emetî Xweda bin.